Semuanya 15.000. Apa? Bisa bayar pakai GoPay. Satu dos berapa isinya? Iya, 8. Oh, 8. Dia padat tuh kau albumnya antriannya di. Tiramisu choco chip. Oh, tiramisunya itu. Tiramisunya itu.
Tidak usah pakai plastik. Pegang saja. Oke, thank you. Thank you. Bayar pakai GoPay. GoPay. Itu outletnya ada di Jalan Bung. Apa itu? Pajayang, Antang, Mapanyuki, Poros, BTP, Petarani. Banyak-banyak. Nih. Bukan. Apa lagi? Tiramisu, choco chip. Let's try. Try. Look. Enak. Kita makan tiramisu choco chip. Enak. The second keju susu. Nah, bagi-bagi dulu keju susunya. Pemirsa, ada kesalahan. Ribet. Wah. Kurang seru nanti. Yang seru. Terlalu kecil ini. Pakai sumpit bagus nih. Susu. Stikku sudah hilang. Enak, murah, banyak. Jadi di antara keduanya saya paling suka ini. Kayaknya lebih cocok kalau yang rasa-rasa coklat begini. Kita coba lagi my favorite tiramisu choco chip. Wah. Really good. Really. Stop it.